پشتێک و پرسا وەگەرە لەشکرە ڕۆژ بۆی ڕۆژئاوای کوردستانی ژالی ئەمریکا بە بوجهێ گرنگی و پێویستیە لەسەر ئاستێ لەشکری جەنەرال پاتریک ڕۆبەرتسۆن فەرمانداری گشتیە تیمە هەبەشە ئۆپەراسیۆنن تایبەت لە عێراق و سووریە لەگەڵ مەسرور بەرزانی شێوەرمەندێ ئەنجومەنە سەی شەهرێما کوردستانی مژارە یەکبوونە هێزن کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی گوت و بێش کرد لەسەر ئاستێ سیاسیژی شاندەکە فەرەنسی و ئەمریکی بێ جدا سەردانە ئۆفیسان و نەرێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە دە هەپەیمەنیان نیشتیمانیە ئۆپۆزیۆنە سووریە دەکردن پرسا وەگەرە لەشکرە ڕۆژ هاتە گوت و بێشکردن دەربارەی پرسا وەگەرە لەشکرە ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی عەبدولباسط حەمۆ جێگرێ سەرۆکەی هەپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیۆنە سووریە ژە ئارکێرە ئەشکرە کرد کو گوهارتنên berçav de siyaset û stratejiya Amerîka de li navçe henew ji bo serketina siyasetan nû ya Amerîka li Rojhilatê Çemê Feratê pêwîstiya Amerîka be vegera leşkerê roj bo Rojavayê Kurdistanê heye û Amerîka bi ciddî li ser pirsa Kurdî wê rawestê. Ji aliyê xwe ve Saîd Omar berpirsê Ofîsa Peywendiyên Derve Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de gotarekê de ragihand ku pêwîsta rola leşkerê roj li Rojavayê Kurdistanê ektîv bibe ji ber berdewam leşkerê roj barevanî di ber parastina xak û rûmeta Kurdan dekirine. هەروەها عمار کۆچەری ئەندامی کۆمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا ڕاگەهاند کو ji بۆی پاراستنە بەرژەوەندیên xwe dê demanha de Amerîka dixwaze leşkerê roj lê Rojavayê Kurdistanê bike hevbeşê rastaqîne û ji ber vê çandê Amerîka wê fişarê lê PYD bike de ku rûbirûbûn durust nebin. Ji aliyê xwe ve jî çalakvanê siyasî Sîpan Seyda di lêdaneke taybet de ji wê arkê got ku vegera leşkerê roj de vê qunaxê de ji bo Rojavayê Kurdistanê gelek girîng e ew jî ji ber ku hebûna hêzeka Kurdî li ser erdê gerantiyê dide bi destxistina mafên gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê û ji bo vegera leşkerê roj pêwîst e aliyên Kurdî li hevkirinekê pêk bînin.